Jesus is ready to embrace us, but we must go to him. Zaiste, Ježiš je pripravený nás objať, ale my musíme k nemu prísť. So we must do our part. Takže my musíme urobiť tú našu časť. Things do not happen magically. Veci sa nedejú magickým spôsobom. My Lord, what should I do? Môj Pane, čo mám robiť? And for sure the Lord will give us tips of the little thing we must do, and then he will do the rest. A Pán nám zaiste dá také náznaky, tie tipy takých malých vecí, ktoré my máme vykonať a potom on urobí ten zvyšok. Now one of the greatest healings is when we get aware that we are sinners and that we want to get rid of our sin. Jedným z najväčších uzdravení je aj to, že my si uvedomíme, že sme hriešnici a my sa rozhodneme, že sa chceme tohoto hriechu zbaviť. We are all sinners, we are all weak, we are all fragile. My sme všetci hriešnici, my sme všetci slabí, my všetci sme krehkí. And the moment I realize it, that is the beginning of my journey. A v tej chvíli, keď ja si to uvedomím, to je začiatok mojej cesty. The moment a sick person realizes he is sick, that is the beginning of his healing. Keď si chorý človek uvedomí, že je chorý, to je začiatok jeho cesty. Because if he thinks he is healthy, if he thinks that he needs nobody, then he cannot be healed. Pretože ak on si myslí, že je zdravý, že nikoho nepotrebuje, tak on nemôže byť uzdravený. Why Pharisees didn't accept Jesus in their life? Prečo farizei neprijali Ježiša do svojho života? Because they thought they didn't need him. Pretože si mysleli, že oni ho nepotrebujú. I don't need a savior. Ja nepotrebujem spasiteľa. I am already saved. Ja už som spasený. It is enough for me observing the law. Pre mňa je postačujúce dodržiavať zákon. I have nothing that God will condemn me for. V mojom živote nie je nič, za čo by ma Boh mohol odsúdiť. So when Jesus presents himself to them as a savior, Takže keď Ježiš pred nich predstúpi a predstaví sa im ako spasiteľ, the answer was clear. I don't need you. odpoveď bola veľmi jasná. Ja ťa nepotrebujem. I don't need because I am healthy. Ja ťa nepotrebujem, lebo ja som zdravý. Now we are realizing that we are not healthy. A my si uvedomujeme, že my nie sme zdraví. We are realizing that we need a doctor. My si uvedomujeme, že my potrebujeme lekára. We are realizing that we need a savior. My si uvedomujeme, že potrebujeme spasiteľa. And precisely we are realizing that we are sinners. A presne povedané, my si uvedomujeme, že sme hriešnici. So the steps are very clear. Takže tie kroky sú veľmi jasné. First step, realize that you are a sinner and need to be forgiven. Prvý krok, uvedom si, že si hriešník a že potrebuješ odpustenie. Second, I decide that I want to be healed. Za druhé, ja sa rozhodnem, že chcem byť uzdravený. Because if I realize that I am a sinner, but I am happy to remain in my sin, then I can never get rid of my sin. Pretože ak ja si uvedomujem, že som hriešník, ale som veľmi šťastný v tom mojom hriechu, tak ja nikdy nemôžem byť uzdravený. Thirdly, I realize that I cannot make it by myself. Za tretie, uvedomím si, že ja to nedokážem zvládnuť sám. Many times my sin is above me. Častokrát ten môj hriech ma presahuje. I want to take rid of my pornography, but I cannot. Ja sa chcem zbaviť mojej pornografie, ale ja sa nevládzem. I want to leave a woman that is not my woman, but I cannot. Ja chcem opustiť ženu, ktorá nie je mojou ženou, ale nemôžem. I want to quit alcohol, but I cannot. Ja sa chcem zbaviť alkoholu, ale nemôžem. I want not to be more aggressive,
but I cannot. Ja už viac nechcem byť agresívny, ale nemôžem. And so on. A tak ďalej. So it is another step when I realize that although I want to be healed, but I don't have the power to do it. Takže je to ďalší krok, keď ja si uvedomím, že chcem byť uzdravený, ale nemám silu to zvládnuť sám, vykonať sám. And here enter Jesus. Jesus is the one who can heal me, who can restore what is broken in me. A tu vstupuje Ježiš, ktorý ma môže uzdraviť, ktorý môže znovu vybudovať vo mne to, čo je vo mne zlomené. He is the one who was sent by the Father to restore what I broke in my life through my sin. On bol ten, kto bol poslaný Otcom, aby znovu vybudoval to, čo bolo v mojom živote zlomené mojim hriechom. When God created us, He created us beautiful, innocent, simple. Keď nás Boh stvoril nádherných, nevinných, jednoduchých. But through the years, things began to get worse. Ale rokmi veci sa začali zhoršovať. I began to add to this beautiful image of God, I began to add things that were really broken, that were breaking this image. Ale rokmi ja som začal pridávať k tomuto nádhernému Božiemu obrazu veci, ktoré znehodnocovali tento obraz, ho lámali. I added to my character jealousy, K môjmu charakteru, k mojej povahe ja som pridal žiarlivosť, ambition, ambície, pride, pýchu, lust. žiadostivosť. I began to add anger, Ja som tam začal pridávať hnev, aggressiveness. agresivitu. In other words, I needed to be restored. Inými slovami, ja som potreboval byť akoby zreštaurovaný. And Jesus came to restore, to repair what was broken. A Ježiš prišiel, aby znovu obnovil, aby znovu vybudoval to, čo potrebovalo byť opravené. And that is why I realize that I need Him in my life, otherwise I cannot make it by myself. A preto som si potreboval uvedomiť, že ho potrebujem v mojom živote, inak ja to sám nezvládnem. And that will mean what the prodigal son did when he said, I will rise up and go to my father. A to bude znamenať to, čo urobil marnotratný syn, keď si povedal, vstanem a pôjdem späť k môjmu otcovi. I am sure that on some reflection we all realize that there are sins in our life that are blocking our journey to Jesus. Každý jeden z nás si určite uvedomí, že v našom živote sú niektoré hriechy, ktoré nás blokujú na našej ceste za Ježišom. And perhaps on some reflection we can also pinpoint the principal sin, the main one that could be the root of all the others. A možno, keď urobíme také hlbšie zamyslenie sa, prídeme na ten hlavný hriech, ktorý je koreňom všetkých hriechov, našich hriechov. And I think that today Jesus is telling every one of us, He is telling us, rise up and be cleaned. A Ježiš hovorí v dnešný deň každému jednému z nás, vstaň a očisti sa. The prodigal son realized that he was eating pig's food. Marnotratný syn si uvedomil, že jedol jedlo pre svine. He realized that he was unclean. On si uvedomil, že bol nečistý. His heart was corrupted. Jeho srdce bolo skorumpované. His mind was dull. Jeho myseľ bola taká tupá. And he had to take a decision. A
A on musel urobiť rozhodnutie. I will rise up Ja, and go to my father's home. ja vstanem a pôjdem do domu môjho otca. And this is what the Lord is asking you and me to do today. A toto je to, o čo žiada Boh, Otec, teba a mňa dnes. I must do something. Ja niečo musím urobiť. I cannot remain as I am. Nemôžem zostať taký, aký som. Cannot remain eating the pig's food when in my home, in my father's home, there is plenty of bread to eat. Nemôžem jesť jedlo pre svine, keď v dome môjho otca je také obrovské množstvo chleba. I cannot be so stupid in my life. Nemôžem byť taký sprostý v mojom živote. I cannot go in search of peace, in search of love, in search of joy among pigs. Nemôžem ísť a hľadať radosť, hľadať pokoj niekde medzi sviňami. I must stand up. Ja musím vstať I must go again to my father. a musím sa znovu vrátiť k svojmu otcovi. And that is conversion. A to je obrátenie. Conversion is not just being, I don't know, a Muslim and now you convert to be a Christian. Obrátenie neznamená len to, že napríklad bol som moslimom a som sa obrátil na kresťanstvo. It is not that only conversion. Nie len toto znamená obrátenie. Conversion is when you are struggling against the old man so that the new man can emerge in your life. Obrátenie je, keď ty bojuješ s tým starým človekom, aby sa v tebe mohol objaviť, aby v tebe mohol vytrisknúť ten nový človek. So we are in an ongoing conversion. Takže my sme na ceste neustáleho obrátenia. Conversion doesn't happen once in your life. Obrátenie sa neudeje len jedenkrát v tvojom živote. You don't take a shower once in your life, Nesprchujete sa jedinýkrát vo vašom živote, but you take a shower every day. ale sprchujete sa každý deň. You every day are full of dust. Každý deň ste plný prachu. Every day you must clean yourself. Každý deň sa musíte očistiť. And this is the ongoing conversion. A toto je neustále obrátenie. Every day, every moment, I must take the decision to turn to God. Každý deň ja musím robiť to rozhodnutie, že sa znovu obrátim na Boha. Now, as I was saying, I am sure that in this moment the Lord is showing you some particular sin that is blocking your life and is telling you, okay, take a decision about it. Ja som si istý, že teraz Pán každému jednému z vás ukazuje ten hlavný hriech a vám hovorí, OK, urob ohľadom tohto hriechu rozhodnutie. But it's above me, my Lord. Môj Pane, ale to ma presahuje. I cannot make it. Ja to nezvládam. It's so difficult for me. Je to pre mňa príliš ťažké. Okay, don't worry. OK, netráp sa. I will help you. Ja ti pomôžem. I will give you all the power that you need. Ja ti dám všetku tú silu, ktorú potrebuješ, But you must take the decision. ale ty musíš urobiť rozhodnutie. You see, going a bit to a theory of Karl Menninger, a German psychiatrist, Pôjdeme teraz trošku do teórie nemeckého psychiatra Karla Menningera. he divides men in three categories. On rozdeľuje ľudí do 3 kategórií. And I want to divide sinners, so all of us, in 3 categories. A ja chcem rozdeliť hriešnikov, to znamená nás všetkých do 3 kategórií. Well, the first category, according to Karl Menninger, is of those who have the mentality of the criminal.
Podľa Karla Meningera prvá kategória ľudí je kategória ľudí, ktorí majú mentalitu zločinca. Now, the criminal knows he committed a crime. Zločinec vie, že spáchal zločin. Okay, publicly he says it is not true, but innerly he knows what he committed. Zaiste verejne on prehlasuje, že to nie je pravda, ale vo vnútri on vie, čo vykonal. So he cannot lie to himself. Takže on nemôže klamať samému sebe. But his attitude is, I cannot change. Ale jeho postoj je, ja sa nemôžem zmeniť. That's me. To som jednoducho ja. Although if I change, people just the same continue to look at me as a criminal. Aj keby som sa zmenil, ľudia aj tak budú naďalej na mňa pozerať ako na zločinca. Everyone continues to fear me. Každý sa ma bude naďalej báť. No one is going to trust me anymore. Nikto mi už viac nebude dôverovať. So that's it. Takže toto je tak. I cannot change. Ja sa nemôžem zmeniť. Now the moment one says, I cannot change, one will do nothing to change, and so will never change. A ak si človek povie, že sa nemôže zmeniť, tak neurobí preto nič, aby sa zmenil a teda sa nezmení. Now this is the mentality of many. A toto je mentalita mnohých. I am not saying that many are criminals, but I am saying that many have the mentality of the criminal. Ja nehovorím, že mnohí sú zločinci, ale hovorím, že mnohí majú mentalitu zločinca. Many say, oh, I am blaspheming. I know it's not nice, but I cannot help it. Mnohí povedia, áno, ja sa rúham, ja hreším, ale ja viem, že to nie je pekné, ale ja sa nedokážem zmeniť. Well, I know that I am aggressive to my children, aggressive to my wife, aggressive at work, but that's me. I cannot change. Alebo niekto iný povie, ja viem, že som agresívny voči mojim deťom, voči mojej rodine, v práci, ale to som jednoducho ja sa nedokážem zmeniť. But I know that I am too outspoken, that I act before thinking, but that's me. I cannot change. Ja viem, že hovorím veci príliš na rovinu predtým, ako by som si veci premyslel, že som až taký hrubý, ale to som jednoducho ja sa nedokážem zmeniť. I am not happy that I am an alcoholic. I know that I am being a thorn in the life of my family. But what should I do? I cannot help it. Ja viem, že som alkoholik, viem, že som takým trňom v mojej rodine, ale čo s tým mám spraviť? Jednoducho ja sa neviem zmeniť. Now this is a very, very dangerous situation. A toto je veľmi, veľmi nebezpečná situácia. And the reason is because once I think I cannot change, then I will never change. Pretože ak ja si myslím, že ja sa nemôžem zmeniť, tak ja sa nikdy nezmením. The moment I am stuck in my sin and I think it is impossible to get out of it, then I do nothing to get out of it. Keď ja sa cítim, ako keby som bol uväznený v mojom hriechu a ja si myslím, že ja s tým nedokážem nič spraviť, tak ja s tým ani nič robiť nebudem. Now this could be also your situation. A toto môže byť aj vaša situácia. It could be that you had been carrying your sin for years. Môže byť, že svoj hriech nesíte na svojich pleciach už roky. You are not happy with it, Nie ste z toho nadšení, but you never did anything to take it off. ale neurobili ste nikdy žiadne úsilie preto, aby ste sa ho zbavili. Only because you think that that's the reality of your life. Len preto, že si myslíte, že jednoducho toto je realita vášho života.
I cannot do otherwise. Ja nedokážem konať inak. Well, if the prodigal son had said, oh, I did a big mistake in my life, but now it's too late. Now this is my life. Just pasturing pigs. He would have remained there. Keby si marnotratný syn povedal, áno, urobil som chybu, ale teraz je už príliš neskoro. Jednoducho to pasenie svín, to je moja skutočnosť. Keby si to povedal, tak by sa nikdy nevrátil späť. Now it's true that I cannot make it by myself. Áno, je pravda, že ja to nedokážem zvládnuť sám. But Jesus is telling you, don't worry, I will help you to do it. Ale Ježiš ti hovorí, netráp sa, ja ti pomôžem. I will do what you cannot do. Ja urobím to, čo ty nedokážeš. So this is the first situation. Hopefully it is not your situation. And if it is your situation, don't continue to say, I cannot change. Takže toto je prvá situácia a dúfam, že to nie je vaša situácia. A ak je to vaša situácia, tak nepokračujte v hovorení, že ja sa nemôžem zmeniť. Then we pass to a second situation, and this is when we have the attitude, we live the attitude of the mentally ill. A potom je druhá skupina, a je to skupina, keď žijeme ako mentálne chorí. What is the attitude of the mentally ill? Aký je postoj mentálne chorého? I am not sick. Ja nie som chorý. You are sick. Ty si chorý. This is what the mentally ill always says. Toto je to, čo neustále hovorí mentálne postihnutý. If you say to a husband, why don't you go for some counseling? Ak poviete vášmu manželovi, vieš čo, asi by si potreboval ísť k nejakému psychológovi na nejaké poradenstvo. Don't you think that we need a family therapy? Nemyslí si, že by sme potrebovali nejakú rodinnú terapiu? He will answer his wife, you need therapy, not me. On povie svojej žene, ty potrebuješ terapiu, nie ja. You must go to the counselor, not me. Ty choď k psychologovi, nie ja. So as you can see, in this way, you are denying that you need help. Vidíte, takýmto spôsobom vy popierate to, že potrebujete pomoc. You are denying that you need somebody to help you. Vy popierate to, že potrebujete niekoho, kto by vám pomohol. It is so difficult to a mentally ill to convince him to take pills. Je hrozne ťažké presvedčiť mentálne postihnutého, aby začal brať lieky. You need pills, not me. Ty potrebuješ lieky, nie ja. So you see what happens while all people around you know you are ill, you are the only person who is not aware of it. Takže deje sa toto. Všetci ľudia, ktorí sa nachádzajú okolo vás, vedia, že ste chorí. Jedine vy, jediní si neuvedomujete to, že ste chorí. It could be that somebody will tell me, well, don't you think that there is a big self-defense mechanism in you? Možno príde ku mne niekto a mi povie, nemyslíš si, že v tebe je taký veľký obranný mechanizmus? No one can correct you. Nikto ťa nemôže usmerniť. No one can tell you this is not right. Nikto ti nemôže povedať, že v tomto nekonáš správne. Because immediately you defend yourself. Pretože okamžite ty sa začneš obhajovať, obraňovať. And you say, A ty povieš, who, me? kto? Ja? So immediately, instead of accepting the reality, Takže namiesto toho, aby ty si prijal tú realitu, you try to throw it
into the hands of others. Ty sa to snažíš hodiť do rúk ostatných. Don't you think that you are a bit jealous? Nemyslíš si, že si trochu žiarlivý? Who, me? Kto ja? You see, so in this way, you have the attitude of the mentally ill. Takže takýmto spôsobom ty máš postoj mentálne chorého. All know something about you, Všetci o tebe niečo vedia, but the only one who doesn't know it is you. ale jediný, kto to o sebe nevie, si ty. And we are always pointing at others. A my vždy ukazujeme prstom na druhých. So if we point to one another, no one gets healed. Tak ak si budeme navzájom na seba ukazovať, tak nikto sa neuzdraví. Now many times you see this happens also during confession. Toto sa častokrát deje aj počas spovede. Imagine that a couple go for confession. Predstavte si, že manželský pár ide na spoveď. Well, the woman goes and begins her confession. Vstúpi žena a začne sa spovedať. But he spends a long time. Ale strávi tam strašne dlhý čas. And the husband says, oh, but how many sins does my wife do have? A manžel si hovorí, ale koľko hriechov má tá moja manželka? Why she is taking too long? Prečo jej to tak dlho trvá? Well, dear husband, your wife is confessing all your sins. Drahý manžel, tvoja manželka sa spovedá zo všetkých tvojich hriechov. And so it takes a bit long. Takže preto je to tak dlho trvá. And when she arrived to her sins, A keď sa dostane ku svojim hriechom, she's so brief. ona je tak stručná. Because it's all the fault of my wife, it's all the fault of my husband, it's all the fault of my children. But where is my fault? Pretože všetko je to vina mojej manželky, všetko je to vina mojho manžela, všetko je to vina mojich detí. A kde je tá moja vina? If I am blaspheming, oh, it is all because I have a wife that is so stubborn. Ak ja sa rúham, tak to je jedine z toho dôvodu, lebo ja mám tak strašne tvrdohlavú ženu. If I am always grumbling, oh, because I have children, that they are so naughty. Ak ja v kuse šomrem, tak to je kvôli tomu, že ja mám deti, ktoré sú tak strašne nezbedné. And so on. A tak ďalej. We always point at others. My vždy ukazujeme prstom na druhých. But why don't you go to Mass on Sunday? Prečo nejdeš v nedeľu na svätú omšu? Oh, because the priest of my parish is like that and like that. Pretože kňaz mojej farnosti je taký alebo onaký. So it's not my fault, it's the fault of my priest. Takže to nie je moja vina, to je vina môjho pána farára. And we find ourselves always stripping ourselves of our responsibility and putting it on some other person. A my sa vždy takto vyzliekame zo svojej zodpovednosti a kladieme túto zodpovednosť na druhého človeka. But in that way, nobody changes. Ale takýmto spôsobom sa nikto nezmení. You see, when a drug addict decides to go to a community of rehabilitation, Keď sa drogovo závislý rozhodne ísť do tej komunity rehabilitácie, the first question that they put to him is this: prvá otázka, ktorú mu položia, je táto. why are you taking drugs? Prečo berieš drogy? And the answer will be, oh, because my mother never loved me. A odpoveď bude takáto. No, pretože moja matka ma nikdy nemilovala. She always thought about her career. Ona sa vždy zaujímala iba o svoju kariéru. Oh, because my father was always a workaholic. Pretože môj otec bol stále workoholikom. Oh, because my friends deceived me. Pretože moji priatelia ma zradili. And the staff will tell him, if you are taking drugs because of your mother, then ask your mother to come for the program.
A tí zamestnanci mu povedia, ak berieš teda drogy preto, kvôli tvojej matke, tak pošli sem svoju matku, ona potrebuje tú rehabilitáciu. And before arriving to a point where the boy or the girl says, well, I am taking drugs because I am weak. Až do bodu, kým ten chlapec alebo dievča nepovie, ja beriem drogy, lebo som slabý, lebo som slabá. Until he arrives to that point, he can never begin to program. Až kým sa nedopracuje k tomuto bodu, on nikdy nemôže začať tento program. It's normal Je to normálne, because you are pointing to others. pretože ty ukazuješ prstom na ostatných. You must point at you. Ty musíš ukázať prstom na seba. Look, if somebody pushes you and you fall and you break your leg, Ak ťa niekto strčí a ty spadneš a si zlomíš nohu and you go to hospital a ideš do nemocnice and you begin to say to the doctor, who was the one who pushed you and why did he push you? Ak začneš hovoriť lekárovi, kto bol ten, kto ťa strčil a prečo ťa tento človek strčil, The doctor will tell you, I am not interested in knowing all this. Now I am interested in examining your broken leg. lekár ti povie, ale mňa toto vôbec nezaujíma. Ja mám záujem teraz vyšetriť tvoju zlomenú nohu. Now whether you broke your leg because somebody pushed you or because you stumbled in something, it doesn't matter. For me, there is a broken leg to be fixed. Či ty máš zlomenú nohu preto, že ťa niekto strčil, alebo ty máš zlomenú nohu preto, že si sa zapotácal a si sám spadol, to je jedno. Ja mám záujem ti vyšetriť tú zlomenú nohu. And it's the same with God. A to isté je to aj s Bohom. If you are sinning, now you are sinning because somebody is pushing you. Now because somebody, the important thing is accept your fragility. Accept that you are a sinner. And that's it. To isté je to aj s Bohom. Či ty hrešiš preto, že niekto ťa do toho dotlačí, alebo hreší zo svojej slabosti, jednoducho príjmi to, že si krehký, že si slabý a jednoducho to tak je. We have a very beautiful example precisely in the prodigal son. My máme veľmi nádherný príklad v tom podobenstve o marnotratnom synovi. The prodigal son didn't say to the father, well, I escaped home because he was too strict, or I escaped home because my brother was always in conflict with me. He didn't bring any excuses. Keď sa vrátil marnotratný syn, on nehovoril, ja som ušiel z domu, pretože ty si bol na mňa veľmi prísny, alebo ja som ušiel z domu, pretože ja som sa neustále hádal so svojím bratom. On nič také nehovoril. But he was very clear, Father, I sinned. Ale on bol veľmi jasný. Otec, ja som zhrešil. Without putting any sugar on it. Nepotreboval to tak pocukrovať. Just very bluntly, I sinned against you and against heaven. On povedal veľmi jasne, ja som zhrešil voči nebu a voči tebe. And I am not worthy to be received by you again as a son. A nie som hoden, aby som bol znovu prijatý ako tvoj syn. So he was admitting his sin without putting any excuses. Takže on prijal, že spáchal hriech bez toho, aby sa potreboval nejakým spôsobom obhajovať. And if we arrive to do this, then we are in the third category. A ak my dospejeme až do tohto štádia, tak sme sa prepracovali do tretej kategórie. And the third category, according to Karl Menninger, he calls it the perfect sinner, the healthy sinner. A
Karol Menninger túto tretiu kategóriu nazýva dokonalý hriešnik, zdravý hriešnik. Healthy sinner. What does it mean? Zdravý hriešnik, čo to znamená? How can I say a healthy, ill person? Ako ja môžem povedať zdravý, chorý človek? Yes, but doctors many times, they call their patient, oh, you are a healthy patient. Niektorí lekári volajú svojich pacientov, ty si zdravým pacientom. Why? Prečo? Because you recognized that you are ill, Pretože ty si si uvedomil, že si chorý, you decided to be healed, rozhodol si sa, že uzdravieš, you came to the doctor, prišiel si za lekárom and you are ready to stay to what the doctor is going to tell you to do. a ty si pripravený urobiť to, čo ti lekár povie, aby si urobil. So that is a healthy patient. Takže to je zdravý pacient. If the doctor tells you, oh, take these medicines every day, Ak ti lekár povie, berte tieto lieky každý deň, stay on this diet, dodržujte túto dietu, do some physical exercise, začnite cvičiť. and after a month, you return to the doctor and you tell him, well, doctor, to be sincere, I threw away all the medicines from the window. A keď po mesiaci prídete k lekárovi, mu poviete, budem k vám otvorený, viete, ja som všetky tie vaše lieky, čo ste mi predpísal, vyhodil von oknom. Well, I ate whatever I am, whatever it pleased me. A jedol som čokoľvek mi prišlo na chuť. And instead of doing some physical exercise, I really enjoyed seeing television or a video. A namiesto toho, aby som robil nejaké fyzické cvičenie, ja som sa tak len vyvalil pre telku, alebo som si pozrel nejaké video. What will the doctor tell you? Čo vám povie lekár? Why are you coming to me? Prečo ste za mnou prišiel? If you are not staying to the therapy I am giving you, it's useless coming to me. Ak vy nedodržiavate tú terapiu, ktorú ja som vám predpísal, je zbytočné ku mne chodiť. And that is really an unhealthy patient. A to je skutočne nezdravý pacient. While if after a month the patient goes to the doctor telling him that he stayed to all the diet he gave him, he took all the pills, he did physical exercise, that is a healthy patient. Ale ak tento pacient povie, že jedol všetky lieky, že dodržiaval tú dietu, že fyzicky cvičil, tak áno, toto je zdravý pacient. It could be that still he is not healed. Môže byť, že ešte stále nie je uzdravený. It could be that still he has to take further pills. Je možné, že musí naďalej brať ešte aj iné lieky. But he is a healthy patient because he decided to be healed and to go according to what the doctor is telling him. Ale je zdravým pacientom, pretože sa rozhodol, že bude uzdravený a že bude dodržiavať to, čo mu lekár povedal. It is the same with Jesus. A je toto isté aj s Ježišom. Jesus is giving me what I need. Ježiš mi dáva to, čo potrebujem. He is telling me that I need to forgive On mi, if I want to be healthy. on mi hovorí, že musím odpustiť, ak chcem byť zdravým. He is telling me not to commit more adultery if I want to be healthy. On mi hovorí, aby ja som už viac nepáchal cudzoložstvo, ak chcem byť zdravý. But if I continue in my previous life without doing any effort to get out of the situation, Ale ak ja nevykonám žiadne úsilie, aby ja som sa dostal z tej situácie môjho predchádzajúceho života, then I am an unhealthy sinner. tak ja som nezdravým hriešnikom. While I am a healthy sinner, if I am doing what Jesus is telling me and staying to the therapy that Jesus is giving me. Zatiaľ, čo ja som zdravým hriešnikom, ak ja naozaj dodržiavam to, čo mi Ježiš hovorí, aby som konal. Well, you see, Jesus
is inviting us today to go to him so that he could cleanse us from our sins. Ježiš nás dnes pozýva, aby sme prišli k nemu, aby nás mohol obmyť z našich hriechov. It is not easy. Nie je to jednoduché. It is not easy. I give you an example, a story. Nie je to jednoduché. Ja vám dám príklad, príbeh. I don't know whether you ever heard of a great doctor of the church, Saint Jerome. Neviem, či ste niekedy počuli o veľkom doktorovi cirkvi, svetom Hieronymovi. Well, Saint Jerome was a hermit and he lived in a little grotto near the grotto of Bethlehem. Svätý Hieronym bol pustovník a on žil v malej jaskinke blízko jaskyni Betlehemskej. In fact, those who visit Bethlehem and they visit the grotto of Jesus, there they will find a sign for the grotto of Saint Jerome. Tí z vás, ktorí navštívili Betlehem, tak keď ste boli v tej jaskyni Ježišovho narodenia, tak tam bol taká značka, smerovka, ktorá smerovala k jaskyni svätého Hieronyma. Now Saint Jerome is very famous because he translated the Bible from the original to Latin. Svätý Hieronym je veľmi známy tým, že preložil Bibliu z originálu do latinčiny. And before Vatican II, you can say that the translation of Saint Jerome, that was called the Vulgata, was the main text used by the church. A môžeme si povedať, že pred druhým vatikánskym koncilom ten preklad svätého Hieronyma, ktorý sa nazýval Vulgáta, bol tým hlavným prekladom, ktorý používala cirkev. Now, once Jesus appeared to Jerome and he told him, Jerome, I want a gift from you. Raz sa Ježiš zjavil Hieronymovi a mu povedal, Hieronym, chcem od teba dar. A gift from me? Dar odo mňa? What could I give you, my Lord? Môj Pane, čo by som ti mohol dať? The universe is yours. Vesmír ti patrí. So, what can I give you? Môj Pane, tak čo ti môžem dať? The only thing that really I appreciate is the translation of the Bible I am doing. Jedinú vec, ktorú skutočne si cením, je preklad Biblie, ktorý vykonávam. Years and years of work. Roky a roky práce. Well, take it. Dobre, tak si to zober. I am ready to burn all my work Som pripravený spáliť všetku moju prácu as a gift to you. ako dar pre teba. Imagine the generosity. Predstavte si tú veľkodušnosť. Imagine, many times we are not ready neither to surrender a plan, to surrender a project into his hands. Častokrát my nie sme ochotní vložiť do jeho rúk plán alebo nejaký projekt. And Jerome was ready to burn all those years of work. A Hieronym bol pripravený spáliť všetky tie roky práce. But Jesus told him, no, Jerome, don't do it, because that will be of a big service to the church in the future. Ale Ježiš mu hovorí, nie, Hieronym, toto nerob, lebo to poskytne obrovskú službu cirkvi v budúcnosti. Give me something else. Daj mi niečo iné. What can I give you, my Lord? Môj Pane, čo ti môžem dať? Take my sight. Zober si môj zrak. Take my hearing. Zober si môj sluch. My speaking. Moju reč. My walking. Moje kráčanie. Take whatever you want. Zober si čokoľvek, čo chceš. And Jesus still answers, no, Jerome. A Ježiš odpovedá, nie, Hieronym. Because after all, these are my gifts
to you. Pretože napokon toto sú moje dary, ktoré ja som dal tebe. And I want something that is yours. A ja chcem niečo, čo je tvoje. But what can I give you? Ale čo ti ja môžem dať? And Jesus answered, A Ježiš odpovedá, give me your sin. daj mi tvoj hriech. This is so strange. Toto je také zvláštne. Giving my sin to Jesus. Dať môj hriech Ježišovi. Did you ever realize it? Uvedomili ste si to niekedy? Perhaps it seems so easy and so simple, but it is not. Možno sa to zdá také jednoduché a ľahké, ale to vôbec tak nie je. Because in reality, we are attached to our sin. Pretože v realite my sme pripútaní k našemu hriechu. We are attached to our evil. My sme pripútaní k nášmu zlu. We like it. Nám sa to páči. And then how can I give my sin to Jesus as a gift? A ako ja môžem dať Ježišovi môj hriech ako dar? I give you an example. Dávam príklad. Imagine you are a mother and you have a son who is taking drugs. Predstavte si, že ste matka a máte syna, ktorý berie drogy. And this is a big, big pain for you. A toto je pre vás obrovská bolesť. A big pain. Obrovská bolesť. Now one day, you find your son in front of you with a bunch of drugs in his hands. A jedného dňa vy nájdete svojho syna, ako v rukách drží kopec drog. And the son tells you, Mom, A syn vám hovorí, I am mami, bringing to you my drugs, mami, ja ti prinášam moje drogy. my cocaine, my crack. Môj kokain, môj krak. I am giving everything to you. A ja ti všetko dávam. Don't you think that that is the greatest gift that the son could make to his mother? Nemyslíte si, že je to ten najväčší dar, ktorý tento syn mohol dať svojej matke? Well, for sure the mother doesn't need those drugs. Zaiste táto matka nepotrebuje tieto drogy. The mother is not taking advantage and tasting herself the drugs. Matka nevyužije túto príležitosť a nevyskúša sama tieto drogy. But those drugs are a big souvenir for the mom. Ale tieto drogy sú obrovským suvenírom pre túto matku. They are the sin of her son. Sú hriechom jej syna. And not only those drugs mean the conversion of her son. A nie len to, tieto drogy znamenajú aj obrátenie jej syna. That is what Jesus was asking to Saint Jerome. A toto je to, čo Ježiš žiadal od svätého Hieronima. Give me your sin. Daj mi svoj hriech. I remember once I was doing a lecture about occult. Spomínam si, že raz som mal prednášku o okultizme. And after the lecture, a woman came to me. A po tejto prednáške prišla za mnou jedna žena. She opened her bag and she handed to me her tarot cards. Otvorila kabelku a z nej vybrala tarotové karty. She told me, I am a witch. Povedala mi, ja som bosorka. And for years, I had been using these cards to earn money through them. A roky som používala tieto karty, aby ja som cez ne zarábala peniaze. But I know it is not right. Ale ja viem, že to nie je správne. And today the Lord is touching me. A v dnešný deň sa ma Pán dotýka. The Lord today is asking me to get rid of these tarot cards and not use them anymore.
Dnešný deň ma Ježiš žiada, aby ja som sa zbavila týchto tarotových kariet a aby som ich už viac nepoužívala. Here they are. Keep them. Tu sú, nechajte si ich. It is not that I needed ever tarot cards. Neznamená to, že ja by som niekedy bol potreboval tarotové karty. What should I do with them? Čo by som s nimi robil? But I still keep them. Ale stále ich mám u seba. Because they are the sign of a conversion. Pretože oni sú znamením obrátenia. Those are the sin put in the hands of Jesus. To je ten hriech položený do rúk Ježiša. I am just detaching myself from my previous life. Ja sa odpútavam od môjho predchádzajúceho života I want to begin something new. a ja chcem začať niečo nové. And I think this is what in reality Jesus is asking from every one of us. A ja si myslím, že toto v skutočnosti Ježiš žiada od každého jedného z nás. Give me your sin. Daj mi tvoj hriech. Give me your relationship that is not good. Daj mi tvoj vzťah, ktorý nie je ten správny. Give me your aggressiveness. Daj mi svoju agresivitu. Give me your blasphemy. Daj mi svoje rúhanie. Give me your jealousy. Daj mi svoju žiarlivosť. Give me your anger. Daj mi svoj hnev. Give me your lust. Daj mi svoju náruživosť. Give me your unforgiveness. Daj mi svoje neodpustenie. Give me your hatred. Daj mi svoju nenávisť. Give me your attachment to money. Daj mi svoju pripútanosť k peniazom. Give me your sin. Daj mi svoj hriech. And let's work together to get rid of it. A pracujme spolu, aby si sa ho dokázal zbaviť. Could you think about a higher healing than this type of healing? Dokážete si predstaviť vyšší stupeň uzdravenia, ako je toto uzdravenie? This is the true healing Toto je skutočné uzdravenie, that Jesus is calling us for. ku ktorému nás Ježiš volá. Look, many times we think that physical healing is the most important. Častokrát my si myslíme, že to fyzické uzdravenie je to najdôležitejšie. But there are so many people who are healthy physically, completely healthy, but their life is desperate. Ale je tak mnoho ľudí, ktorí sú úplne fyzicky zdraví a ich život je v zúfalstve. Because Jesus is not there. Pretože Ježiš tam nie je. So it is not enough to be physically healthy. Takže nie je postačujúce byť fyzicky zdravý. That will not necessarily make me happy in my life. To nespôsobí, že ja nevyhnutne budem šťastný v mojom živote. It is not enough to be rich. Nie je dostačujúce byť bohatý. That not necessarily is making me happy in my life. To nemusí ma nevyhnutne urobiť šťastným v mojom živote. What really makes me happy in my life is my attachment to Jesus. Čo skutočne ma urobí šťastným v živote, je moja pripútanosť k Ježišovi. It's my commitment to Jesus. Je môj záväzok voči Ježišovi. So today, in a moment of reflection, Takže v dnešný deň, vo chvíľke zamyslenia sa, let us be brave enough buďme dostatočne statoční and give our sin to Jesus. a dajme náš hriech Ježišovi. My Lord, I acknowledge that I am a sinner. Môj Pane, ja uznávam, že som hriešnikom. I acknowledge, my Lord, that I am weak, Môj Pane, ja uznávam, že som slabý, that I am fragile. že som krehký I have nothing to give you. a nemám nič, čo by som ti mohol dať. The only thing I have to give you
is my sin. Jedinú vec, ktorú ti môžem dať, ktorú ti musím dať, je môj hriech. Take my sin, my Lord. Zober si môj hriech, môj Pane. Take it into your hands. Zober ho do svojich rúk. Help me, my Lord, to detach myself of my sin. Môj Pane, pomôž mi, aby som sa odpútal od môjho hriechu. Help me, my Lord, to give it to you. Môj Pane, pomôž mi, aby som ti ho mohol dať. Help me to be courageous enough to stand and say, I go to my Father's home. Môj Pane, daj, aby som bol dostatočne statočný, aby som dokázal povedať, vstanem a pôjdem do domu môjho Otca. To change my life. Aby som dokázal zmeniť svoj život. To begin a new life. Aby som dokázal začať život nový. I thank you, my Lord. Ďakujem ti, môj Pane. Amen. Amen.